Kanan Yupanata Kutipashun. Hoy revisamos el numeral. Huk 1. Ishkai 2. Kimsa 3. Chusku 4. Pitzka 5. Sohta 6. Hanchis 7. Pusaj 8. Isrum 9. Chunka 10. El número 10 o el decimal es la base del numeral quechua. 10 más 1 es 11. Ahora comenzamos. 11, chunka huk. 12, chunka ishkai. 13, chunka kimsa. 14, chunka chusku. 15, chunka pitzka. 16, chunka sohta. 17, chunka ganchis. 18, chunka pusaj. 19, chunka isro. 20, ishkai chunka. 2 décimas. 21, ishkai chunka huk. 30, kimsa chunka. 40, chusku chunka. 50, pitzka chunka. 60, sohta chunka. 70, ganchis chunka. 80, pusaj chunka. 90, isro chunka. 100, pachak. Ciento uno, pachak huk. 120, pachak ishkai chunka. Ahora 200, ishkai pachak. 300, kimsa pachak. 400, chusku pachak. 500, pitzka pachak. 600, sohta pachak. 700, ganchis pachak. 800, pusaj pachak. 900, isro pachak. 1000, waranga. Waranga huk 1001. 1100, waranga pachak. 2000, ishkai waranga.
3.000 kimsa waranga. 4.000 chusku waranga. 5.000 pitzqa waranga. 6.000 soqta waranga. 7.000 qanchis waranga. 8.000 pusaq waranga. 9.000 isqun waranga. 10.000 chunka waranga. 100.000 pachak waranga. 200.000 ishkay pachak waranga. 300.000 kimsa pachak waranga. 400.000 chusku pachak waranga. 500.000 pitzqa pachak waranga. 600.000 soqta pachak waranga. 700.000 qanchis pachak waranga. 800.000 pusaq pachak waranga. 900.000 isqun chunka waranga. 1.000.000 junu. 2 millones ishkay junu. Ima watatan. ¿Qué año es? Ishkay waranga, ishkay chunka, huk wata. Año 2021. Ima, ¿qué? Wata, año. Tan, refuerzo interrogativo. Panikuna, wawrikuna, kayllata. Aywaya.